Alasan Yushao Jahanfayan Karle Tinya. University of Ghana Karunzon Karla de Yaledon Wubsir Loyanma Lalai Karma Yalma Chama Professor Raymond Atogoba Ozan Label Tigananma Netunjia ka politician to Ayarapune Nebala Kabadi Kanirbechi Be Kartepa Sahashel Kabayara Nebundi Yayuma Nizo Katafonji and Walla Nepade de Mbala Professor Raymond Atogoba Yel Gananma Nerutuanete Yerla Yeto Angoma Beta Gargarle politician and Yetoasser Lelama Yetoa Dome de Karkar Bahu Pazavia Yen Yelzante Gana Tangbango o yalla yelngo zanti Gana Salo ne la ansabamben te pahay tuma dure nerbe to kata fonjia de tonata gargar la yetoa tito wumne kapolti sanim yarle yen dimi ya ayuma ni be yen dimi kamne kamza saniya non balaka nirbe ti za bi'an yel zanti te Gana tangbango katunu so kamza sa galle Professor Atugba yele yaniti nang la ka tare te tangbarma biar son zan chan so habi'a kala tahar zan chan te tangbango te Gana tangbango karamba twamo yele ne sahango tuya ka to yune zan chan te tangbango so habi'a da dama ban biar punin mal so ji sham sa shadin te kanaha ama panatin yan twasir ya twashel don kunya din yan non zon ama bi'ana yilha biya wula ne biya wula da banya tanama o yeto an zadin nan la dalir ka shukur be nan ban yin la'angu yulboni jimsa bejin na hawden jin wawa yilla ka gahanu bolo ngun nya san gahandala ngun kana to twasi bamle fasara alzama la jima pune UDS karon zon karla pune ka jima jine ka jimsa shukur be nan ban yin la'angu kola Ghana Students Association be pi ta ci tele ka ta ci ma nyala ta tangbango kana ta zan la so cira tin yan no sham ndu so dadi yan zan to kul sodo na malgo solzo Sugana la'ajile beba perken ofore ata ne yuni 2013 nura yina te bolbunde shele beba professor Atugba nyala ninvo songun yele ne fukum se pambal ngun na sugana la'ajile tenji sa ashel ngo beba perken ofore ata nura nya ninvo songun di Alezama William ofore ata dolsol la sahama beba perken ofore ata ondana kanam ne kabiwa sel ba sabro te table le mama nam zaha ne bo sorofo kayel nabon kupi kalati so kazan da ngal sitisu di yambu adal ci pulo ne bezan ha pamba man kap to yina to izane nin to zabiya man zo demokratiya ne la samle ni vo ganda bambe ta Gana tangban ngone ne biya wala an sedan non talay kaman te tangban ngone su do bo makansel la National Peace Council anta pa Ghana Bar Association te lo yenam nangban yin langula ne bezor la dabyam katom nyamuna ficinama otiba ne ban shadam kulbete tangban ngone karnyala forciel don fon ne ka nirwa tumda gala ka shel kutu nangban ne den da mrse bi polle ngun danye jerjon roles mino taba kawra yina tira tan sama jungol daba na yune 1979 Gana shukuru shel den tiro loye tel bansam be zelgu bansam de to ndana ozan la balzanti niri palate ban sabla tangbana tetitu bangme kayi silmi soma dan tel shanga banda zana te zelte demokratiye ngopune ne tam kamte ban sabla tangbana yem bela nyanga ne demokratiye dan tel shanga banda zana te soma ne den kate yunda ka poro so chip soma kar labsa te nyanga ne la demokratiye so chip shanga tam buhande be sanuma ne sa ashel kamte nya ni vrsha bamba kentune ka kulje lo yanga ne timi binyar enfane shel de pune beba professor Atugba nyala ni vso yele na yule siyasa polo ne te ban sabla tangbana ne tinye demokrasi ta pa gwamnati gbabo den kibe dan kabukata ne kamr se gbab nirba na kunya ban sha'dan durga na kana te yul ne nan kabanya za palle nyala ban sha'dan be an duniya zaha na kana te yul ne demokratiya ban biyar tuna kamane America te pa Britain ne ban yeni zo tana klube la la'angu yulbo ni Ghana Studies Association ngoma pune domi de no ya ka ban sabla tangbana za de la'angu ma biyan ka bole African Studies Association Dr. Buanye Ghana Studies Association den jin la jinna hango to de la bale ne bum yala bamala de wula karbe America tangbane ne Canada te pa Europe ne Asia to zolan zanti Gana tangbango Professor Kwesi Ampeni ozan lahbatin ya to amosar la den ce ka Gana tangbango to lebgan sum kulbu cento ne hal jala biya shel pala bangda bonu di wahala no vewo shel zanto gwamnati shan bankul dirka jihar tabngo ma babu mallala vewo ma tumdo tuma
na yul bangdi yina ti niŋ vihigu zaŋ chaŋ yɛltɔɣa muɣisiri shɛli polo o bo ni o nyɛmi ka fukumsi zaŋli tumtuma din ni taɣi salo maa biɛhagu amaa ni ti tingbani ŋɔ gomnanti nim ban kuli diri ka dɛhiri tabi ŋɔ baŋdiba ban yina ti niŋ vihigu zaŋ tiba ni di zaŋ tumtuma ka anfaani kana zaŋ ti daadama ban be tingbani maa puuni bɛ bi malli tumdi tuma Professor Kwesi Ampini yɛliya ni yɛltɔɣa ŋɔ nyɛla zuɣu biili ni zuɣu yaali zaŋ ti Karachi kam zaasa ŋun niŋdi vihigu ni bɛ be niŋ vihigu maa di yɛn chɛlimi bahi ka bɛ zaŋli zaŋ tumtuma o yɛliya ni bɛ tuma nyɛli ni bɛ yuli yɛltɔɣa muɣisiri yi be tingbani puuni ka bɛ niŋ vihigu nyɛli n zaŋ ti gomnanti ka o zaŋ tumtuma amaa gomnanti nim ban kuli diri ka dɛhiri tabi ŋɔ yɛn niŋ lala so ti kuli ha yina ti niŋ vihigu din mali dihi tabili Ghana tingbani ŋɔ puuni o yɛliya ni bɛn chɛli bahi ŋɔ maa nyɛla nyɔmuɣuli ni tiha n zaŋ ti Karachi nim ban niŋdi vihigu Ghana tingbani ŋɔ puuni gomnanti tuntumsa baŋdi ŋɔ maa zaŋ lahabali zaŋ ti ni bɛ nyɛ vihigu din shiri wuhi ni sanna din yɛn sɔŋsi zuŋɔ yuma ka ʒe vihigu shɛli bin niŋ ŋɔ maa din yɛn taɣi yɛla n zaŋ zali karimbaŋsi